Zdravo svim ljubiteljima kanala, pozitivan dan. Evo novina iz turskih serija i o turskim glumcima. Šta smo to novo saznali? Za početak današnjeg videa izdvojili smo za vas fotografije preslatkog Karana Ožđevita i njegovog susreta sa prvim snijegom. Naime, baš kao što je kod nas padao i u Istanbulu je padao snijeg, kod njih se to rjeđe dešava, pa su mnogi uživali u njemu, a snijegu se radovao ne samo mali Karan, nego i njegova mama. Fahri Evcen raduje se snijegu zajedno sa svim skoro turskim zvijezdama. Ovih dana Instagram je preplavljen snježnim raspoloženjem. Evo i njenih fotografija. A Kerema Bursina novinari su uhvatili u Regini šantaši i pitali ga naravno: zaručili ste se? U seriji ili šta? Da, u seriji, zaručili se. Da, ili bi to moglo biti u stvarnosti? Kada je vjenčanje? Ne znam, scenario još nije poslat. Ti i Hande ste u velikoj harmoniji. Toliko da mnogi misle da je to izašlo i izvan granica serije. Harmonija nije samo naša zasluga, već i cijele filmske ekipe, scenaristi, reditelji. Da li je veza između vas i Hande Erçel nemoguća? Drugovi, ja što god sada vama rekao, vi ćete to pretvoriti u senzaciju, stoga neću odgovoriti na ovo pitanje. I posljednje pitanje. Vaša veza sa Hande već je postala lična, jer tvoja mama komentariše njene fotografije. Da li one komuniciraju? Moja mama, pa ona živi u Americi. To je nemoguće. Ovako izgledao kratak razgovor između Kerema i novinara koji su ga zaustavili. A čin Cana Yamana izazvao je mnoga pitanja od strane turskih medija. Prema novinarima, Can Yaman bio je ljubomoran na romansu između Demet Özdemir i Ozguhana Koča, pa je izbrisao mnogo, kako kažu, svojih fotografija. U stvari zapravo je to samo nekoliko video zapisa kada smo bolje pogledali. Dakle, izbrisao je, kako pišu, mnogo svojih fotografija sa Demet koje su bile izložene tokom serije Ptice ranoranilice. Činjenica da je Can Yaman gotovo odmah javnosti otkrio svoju italijansku voljenu zapravo još više intrigira. Nekako u isto vrijeme su u javnosti istupili sa novim partnerima. Međutim, kada odete na glumčevu stranicu na Instagramu, mnoge zajedničke fotografije su onakve kakve su i bile. Uklonjena su svega 2 video zapisa. Prvi je zajednički video sa snimanja ptice, a drugi video je iz Libana i to je ono što smo mi uspjeli da primijetimo da je uklonjeno. Još jedan slučaj ljubomore. Cedi Osman, poznati košarkaš, naljutio je obožavaoce Akina Akinoza. Prema Snobu, magazinu Snob, obožavaoci serije Hercai na Twitteru su na toj društvenoj mreži objavili da njihovi voljeni Ebru Şahin i Akin Akinozu, partneri u seriji Hercai, dobro izgledaju zajedno. Zbog čega je košarkaš Cedi, koji je inače Ebruin dečko,
Na Twitteru blokirao sve one koji su njegovu voljenu Ebru pripisali njenom partneru iz serije. Ovaj potez Džedija Osmana izazvao je niz negodujućih komentara. Džedi Osman je ljubomoran na svoju voljenu i Akina. Nismo napisali ništa loše. Zašto nas blokirate? Ovo je službeno drugi slučaj Murata Dalkilića, samo su neki od komentara. A prema turskoj štampi, Serena iz Sarikaja pridružila se TV seriji Marašli, u kojoj Burak Deniz i Alina Boz igraju glavne uloge. Glumica će, pišu, igrati ulogu bivše supruge, glavnog junaka i pojavit će se u 6. epizodi projekta. Međutim, Birsen Altuntaš, koja ima sasvim provjerene informacije uvijek, ona naime kategorički čak 4 puta opovrgava ovu informaciju da se Serena i pridružila TV seriji Marašli, tako da bi to bila lako mogla biti lažna vijest. Sada da pomenem malo i zvijezdu serije Apartmani nedužnih, Ezgi Molu. Ezgi Mola je naime izjavila da je kao mala željela da postane genetski inženjer. Glumica je bila gost programa Razgovor sa Hasanom Džankajom na platformi Exen, a na pitanje ko je željela da bude kad poraste, kad je bila mala, dakle koje su je bile želje, glumica je odgovorila: težila sam da postanem genetski inženjer u srednjoj školi, to su mi bile želje. Glumica je također rekla da je donirala 30.000 turskih lira za nezbrinute životinje i siromašne studente zajedno sa svojim voljenim Mustafom Aksal Kalom. A glumica Aslihan Karalar ima novi izgled. Glumica koja je najpoznatija po ulogama Ezgi u seriji Sokolovo brdo i Burčin u TV seriji Osnivač Osman ošišala se i promijenila boju kose, a o svom novom izgledu kaže: neko vrijeme sam razmišljala o tome da malo promijenim kosu. Promijenila sam imidž kada sam dobila podršku u ovom pitanju iz svog užeg kruga bliskih ljudi. Glumica koja je rekla da nastavlja da čita scenarije trenutno kaže: još uvijek nema jasan projekat. Ako jedan od projekata o kojima je nedavno razgovarala postane jasan, rado bih ga podijelila sa novinarima, priznala je glumica. Dakle, još uvijek ništa. A kada smo kod izgleda, Hazar Ergučlu, koja je bez maske dala intervju turskim paparacima, rekla je da je srećna što igrao u TV seriji Plamen ili U plamenu, uprkos svim poteškoćama povezanim sa njenim imidžom. Prihvatila je ulogu u ovoj seriji, kaže, čim je pročitala scenarij. Korisnici društvenih mreža već su primijetili da je Hazar onako neobaveznog izgleda, ne sređuje se niti bilo šta slično, pa onda komentarišu da je to najvjerovatnije zbog teške šminke koju inače mora da nosi na projektu. A Jada Duvenji, poznata kod nas kao Benu iz 1001 noći, navukla je salvu kritika objavivši da je njena kćerka postala djevojka. Mnogi korisnici društvenih mreža prijetili su glumici zbog činjenice da je menstruacija previše intimno pitanje da bi se o njoj otvoreno raspravljalo. Međutim, Jada je izjavila da je drevni anadolski običaj slaviti odrastanje djevojčice i da u tome ne vidi ništa sramotno. Glumicu su podržale brojne zvijezde, uključujući Hande Dogan Demir i njenu komšinicu i prijateljicu Hazal Kaju. A prvo ročište u slučaju Ozana Guvena, koji je optužen za premlaćivanje svoje voljene Deniz Bulutsuz, održano je danas 21. januara. Kako je naveo optuženi, njegov mjesečni prihod iznosi 5.000 turskih lira, tako je rekao pred sudom, a podsjetimo da tužiteljstvo zahtjeva od Ozana Guvena od 3 godine i 9 mjeseci do 13 godina i 6 mjeseci zatvora. Dakle, prvo ročište je održano, šta će biti dalje, ostaje da se vidi.
A mnogi su primijetili da su u najnovijoj epizodi serije Apartmani nedužnih ili Apartmani nevinih, da se uopšte ne pojavljuje glumica Sarah Zeynep Abdullah. Svi su se zabrinuli šta je sa Inđi, odnosno sa Sarah, da se ne desi situacija kao sa ambasadorom kćeri. Međutim, prema OGM Pictures, dakle toj produkcijskoj kući koja radi seriju, Farah Zeynep Abdullah uzela je bolovanje iz zdravstvenih razloga, tako su saopštili. Glumica će se vratiti u TV seriju Apartmani nevinih u 19. epizodi. Mi joj želimo da brzo ozdravi. Oni nisu saopštili koja je bolest u pitanju. U svakom slučaju, glumica je na bolovanju. Eto, toliko od nas u ovom videu. Pratite nas i dalje. Vrlo brzo donosimo još novih bomba informacija. Pratite kanal Pozitivan dan. Bye bye.